Imei jongi ikong ibaai ke jingkersan ke bapura na ke benta jongi. Imei ta. Ngakwa ban next seri blossom nimben kam show ban outsource nabar. Nibang ki products lajong. Lara piong karwai biang. Bapiong ka sat ro biang. Bapiong ka tem ro biang. Bapiong banong model ko mamambay ro biang. Yang seorang yang usia minister, dia ka sorkar, bandek cherry blossom, dan tamsyo ko na ba? Na kata-kata, Traisiton, ban praktis ba, kubisiboni sama Zoya Jerwa, ibadah instruktor, congratulations, ini sakti nak tajungi. Ka sorkar kalau di ban pai kemat, jaga wei ka benta. Kata kalong bandon ki platform na kapenta ki kun tamla hakashat ke basni piaban nga monong kome sarkar nai penlut kai shano create ki platform hangni ba kari khasi jongi handai kari khasi jong ka tourism hub hakabang ibang net bara kabang itwa indon kamsho panai sa Mumbai indon kamsho panai sa Chennai ke Singapura hasilong labiang. Kadang kai ka jingjob jong Islam Nasib Jerwa kamne bab kersiu thia ya pi kersiu thia ya kamne sarkar. Kubesibon ya ki all the mega dancer association ki patrai sitam ngatip bau Islam Nasib Jerwa upai sakana thong jinglado. Dah kajing kersian ki barit kabut jong pi ka donation jong ki parlak ka penlongi sama Steve Jerwa mentan sorong iko apan apil ya sorkar naisim sting bayo oleh arain ka burom menta ka de sama Steve Jerwa ngakwa ban keli ka sorkar me keli ka aikat no ka kadau masuknat pan yang ni bagi babon balang kepada ni kepada bentaban kersian news Steve. Nah kana ka district council ni penko pura mendakas ni ada mandai kata ngan saong ni Rusia. Bau undon ka kenjabas. La kumno. Nalor ka ai ke baila le ngenang le kat kabor ke cingla ibarat jongi. Nganom kran sipun nomor berok wa ying shan Steve. Karena kok kami ba, Batain Milkom, all festival in Shillong, Nyimdon Kamshu Nabar, Nalade, Kiwei Kibreu Nakiri Kapertai, Kiman Pe Kibreu Jongi Hangni Bransam, Kubesibon long live Steve Jerwa. Kubesibon ba pensyanya tu kejingkren Jongpi. Ngimla siya banlen baka state jangi kadan yang kita lan gibaper kay kabangi don kam kalongtang ka platform na ni karansan kabangi laban penima dan ya kasab batling ba ka jing job jong isamla Steve Jerwa kan long siya ka jing kersiu thia ya ka sarkar bat ikisamla ru kum jo ki balanga ba jing di basniyo ba makiru kila ban bret siya jangai ki jing sniyo baru ba bagin pendan kam ya kasab kanang ba sisin kasngi kin sapay siya clear jong ulum bat kin sapay siya kathong ti kubresibon e ba bat kubresibon ni pribaro rumo na ay ba jing thaputi ka bajam. So guys, are you ready? Let me use Steve one shot. Bapak let's go now. Are you ready? Open jam. Are you ready? Okay, bentar ada kepor. Bang saya shot na Steve Jerwa ibadah Iwenos juga England dance dancer season 4. Apa Mumbai buat India. Then aku di Steve Jerwa menan kemat. But kendak aku Steve Jerwa menan kentian Argentina ben keren. Give
Tashkin berhenti na jing keren mo. Biko ame yes go keren. Okay. Tuh. Kublai Shibun Yafi Barok. Nada Steve Jarwa. Eastern Dance Icons Dance Academy. Ngasngo Kemen Palat. Ngasngo Kemen Palat. Bafila Krishad Yanga. Thank you Shillong Kublai Shibun. Music. Give it up for the choreographer also, Mr. Ranting. Nakaliang jong kayen kasam jong Steve Jarwari kidan ban ice mo ba yung choreographer from the
Lamshu, Mr. Rakim from the family of Steve Jerwa, they wanted to felicitate you as well, since you have been the backbone of Steve's winning for the India's Best Dancer Season 4. Tengah kerpadi kami jong Steve in one shakamat, but I Buram your choreographer, Mr. Rakim. Please give him a huge round of applause. Toto kinjam mo. Timinta ko niya min sa yoga jing penkop buram choreographer jing Steve in Mr. Rakim. From the family side, we wanted to felicitate you. I hope you accept this wholeheartedly. So can you please, guys, give a huge round of applause? Ham si dia lihat di masa dia di kuai. Takti em sa yoga jing shaka. Tap, keren. Mình được xong này. Mình kêu nếm à? Kêu cho nghi bên Pini kwa ruban khot ye Zarina ibalong instructor jong Steve mai ilu na kaya kasem di kwa ban felicitate li. This would have one shakumat. Oh ya. Ajak Tiro Jom. Ma'am, madal ini mai. Madal ini. Sekarang masuk. No, please, Pila. Slow, come on. Bawang Steve Menta, sini. Wanra kanam kapuram. Hak Meghalaya, Shillong Jogi. Tang Menta. Zarina Jarwa. Nadu badang red, nadu ba pras nem Steve. Hadu Menta. Bapot ti kejat Zarina. Eastern dance icon. Bandai na Zarina. Steve Menta yang rendan resya dia. Igdang-dang ayam. Let's go! Nagpo exam! Shibon!
Dia kubeshu bune. Ia kubeshu bune ia kami jong Steve. Bertemu jauh ia kekurjerahi berokawe. Kabala dan ringkat bat Steve bat yang kesanjang ini adu basdang adu kan dikapor bikin dia ban kek yang so jong kejinjak. Dia mentang kumne kram lepin slam shoe nan khat ya i president jong keseng amda ben ai kejing kublai Shaban pinwai pertama Shaban ladem ai kublai ri sako ai kejing syak lo Steve mah. Sebab Shaban ni Nampak ambil izin syak tu Steve. Mentang ia kejikran vote of thanks na i-present jo koon kaya dancer session sebab benwan sekemat hadin kata saya kejikran kalian kur jawa but nampak saya kejisyak kepak kerdu dan Steve berkerja berpenuhai senam yang ini tak kerja selesai sini dulu hadin present sudah benwan sekemat kedua Nakhodya i Presiden juga MIU Ben I jikran Bables Ben I jikran sekitar ketin dia ngata yo ban kut no yang ni board of thanks dengan I ke board of thanks Kayu lapin ni. Ani hafal. Kau Play Shubur I semua ini baru buat ni I kembali aktif kepala nampak ayah kena keberam juga jalan berawai buat ikuat berkeran ya kerana Shubur bah kembali keren dah diberi silian bah punya makan syak bah Pasokar kabel pantai kemat syak sama syak di badan yang besar kanan dia kemajuan Steve kemajuan baru kita nak banjir hutan hari merah jamet mulai nak kulai pi pada kita bersama mulai sejarah Saf saya pun mereka saf saya bersender lang no saya baru saya lang bersender waktu ki waktu ki boleh waktu ki ajaran Dapat menang bergerak dan berpegang bulan. Ya, Steve ada depan. Juga kita lagi. Magpat ikur jerwa bara banwan tiu sene stage. Gang. Halo. Waktu sejauh.
Ina kaliang jongi kapung idan kading punko puram ya istif derwa. Yang kapat ya imerit jong istif in punko puram ya i. Coba naik anak mak, please naik ikalai. Baru kita ada ini. Naik Sabah naik. Coba ayo stop film tahu kor. Kita harus screen. Enak kalian kakur derwa jongi bara tini ai kule ya di bara di kur derwa di bala kusang ya kayi kasem jongi bagai kule ro ya di pada bara di bala wan kenapa kasang ya wakan ne kakria do ni kai siawan kusang ai kule ya di bara na kakur derwa okey Ayo tak film tahu kor jawa baru. Tak, ikut ni kami di Shadow Steve. Sebab pelanggan semua, pelanggan semua. Biar support. Pelacur support. Sebab please, volunteers. Pasal support. Berdua di Shadow Steve. Pelacur berdua di Shadow. Sobha. Up. Subhan. Here support. Ada kendor. Nampak sendiri yang bersupport volunteers lead back yang bersupport labet sendiri sebab yang support buram hantam yang bersupport labet sebab buram ya UAP mah Yang support, yang support. Sebab yang support bro, harus support. Yang support, sender. Yang support. Sender si Arfang dengan Yoi. Support. Sebab bulan Berapa dia kapal? Mata saya pencet komplain. Saya bersembir. Bulan kapal, please. Sebab let's support. Please go down. Sebab please. Ya, Soba, buramla may ingasal lagi, buramla may kaprogram, mapinayat. Soba, sa QSSPA. Balakot kaprogram, pala, isang ka mo man. Ano? Ipara, support.
Kalaban na sepo. Sundot ka pa mo. Yan na sepo. Yan na sepo. Yan na sepo. Yan sepo. Yan sepo. Berkat. Yan bersama Steve. Yan na sepo. Yan na sepo. Bersama Steve. Nah, request ya si para kindan jong Steve kindan hale kin ai lihat ki jisa. Kata ada request lagi per jurwa. Coba please. Program yang penting dengan Chloe, social research fund. Ini badan jurang di bayi ini sebab isang na sebab isang ano pa sebab isang Indonesia Indonesia ini sahabat itu lewat ini sahabat sebab cok barok bayi request Siki Salma group. Siki Salma. Di dalam grup. Yes. Hello, Mega Warriors, come on stage. Okay. Kaya, madam kajing panmaap na iway pa iway. Ngilaya keren ni Steve, bagbahi resep. Nado lai beji lati ng Mumbai. Nado matatang kajari pa yung panmaap. Diba?
Kemar Malaysia kasih dan kam biar idan kelas biang habria sel biang Malaysia. Sebab Malaysia. Kemar Malaysia tentang isukan. Ya pendeknya Malaysia kadang ke program. Malaysia datang ni lah yang saya Mumbai lah. Ya, ada apa? Ada apa akan di MIT sebuah launch kemar. Program yang Steve Jarwa. MIT coba berlaunch kemar. Bersih dengan dibentah mengenai State ya Steve Jarwa. Coba once more. Steve, please step forward. One, come on. Siapa pengkut bentar? kesan ni kita ada. Mesti ada bahaya macam tu lah. Bentar ini apa akan sasu? Dia ada buat apa? Jadi kumpulan yang baru. The all Meghalaya Dancer Section Haringkat bertayun asam yang Steve Jarwa ya kumpulan ya ke Office Deputy Commissioner East Kasihel na kalian SP Office na kalian ke Sport Department kedang wilayah at tulong hakadiga program ke pemerintah ya kumpulan itu ya Chief Minister Juni Dalagan Nikat Pagkasan Nakabanta Jang Steve Jarwa ay kublayro nabanta Jang Commissioner Secretary Gas Frederick Ibaday di Commissioner Jang Art and Culture ay kublayro Nay Paapol Ibala Mga siniyan Nakabanta Jang Steve ay kublayro ya kidkot Jang Kapesa Section Ibala ya dan likat bababastang bababakot penjuru pinungsyak pinungwal Ibala ya dan naman Ibala pun entertainment bisa berbuat pada jiwa berbuat Haji Melayu ya baru kita layan mentah lalu kisah balang berbuat lalu sedang dikau barbar sedang berbuat juga beri yang terat kibala ya dan mentah ada kapan buat nak mentah jauh sama Steve penjuru ya kesenang ketahui berapa but nagapan gano kasing kilat patang yun coba map yung ikilat yun manay kubulay tayo ikitiyan pinang sunod berkaday kasi kapatid palas right arm live
Rocky,